E Khubor Thymme EP wa ro ki pralog ki wasnyao suguya up your new channel. Neg Thymme sajisin ki Khubor Thymme Yong ka kjut covid-19 hapo ka Meghalaya Yong e neg sngi hapo ka arphaw soganta dawan ra bian chapi da ka pana news. Te ki bru ki wadang yo Thymme yegni kjut neg sngi hapo ka arphaw soganta de mki sos pa nrupaw ngut. Tele de klamani ne liang ki wa de chait nagani kjut neg sngi hapo arphaw soganta de mki sans pa arphaw arngut. Kam wada yoi na do dang ubnai wanyao da bon de ki wiyo Thymme yi ki wachaj hnrai ne ka sngi wan le tarik ubnai wanyao da man ga Khubor wasnyao suk nei bha da bon de ki wachaj yi ki wiyo Thymme tele de klam wan i nei liang ki wada klat wan da embyang hado nrungut te negite ki wiyo Thymme sos pa nru phawngut la de klami jari district naka East Khas Hills dem chispa khande phawngut naka West Garo Hills dem ru phawnyawngut naka Riboy district dem san phawngut naka West Giant Hills dem so phawnyawngut naka North Garo Hills dem ar phawingut naka West Khas Hills dem khat khandengut naka South Garo Hills dem khat khandengut naka South West Khas Hills dem khat songut naka East Garo Hills dem khat songut naka South West Garo Hills dem nyawngut katwa naka East Giant Hills dem rungut tekini to ki sos pa nru phawngut ki wadang yo Thymme yegni kjut hapo ka arphaw soganta negasngi te nakite ki wada chait sans pa arphaw arngut la de klami jari district naka East Khas Hills dem chispa nru phaw arngut naka Riboy district dem khande phawngut naka West Garo Hills dem ru phawngut naka West Giant Hills dem so phawnyawngut naka East Giant Hills dem so phaw arngut naka East Garo Hills dem le phawn rungut naka North Garo Hills dem ar phawnyawngut naka South West Khas Hills dem ar phawingut naka South West Garo Hills dem khat lengut naka West Khas Hills dem khat lengut katwa naka South Garo Hills wan dem khat wingut tekini to ki sanspa ar phaw arngut ki wadang chait hapo ka ar phaw soganta jari district tele de klam wan i nei liang ki wada khlat wan dem rungut tele de klami jari district naka East Khas Hills dem songut damani wa bontam naka East Giant Hills dem uwi naka West Giant Hills dem uwi tekini to kin rungut ki wadang khlat hapo ka arphaw soganta jari district tele de klam wan i ki bru ki wadang em yegni kjut jari district naka East Khas Hills dem 6000 sos pa nru phawn rungut naka Riboy district dem ki nyaus pa khande phaw songut naka West Giant Hills dem ki rus pa ar phaw lengut naka West Garo Hills dem ki sans pa so phaw sangut naka North Garo Hills dem ki ars pa phaw arngut naka West Khas Hills dem ki ars pa songut naka East Garo Hills dem ki ars pa ngut naka South West Khas Hills dem ki chispa nya phaw arngut naka East Giant Hills dem ki chispa lengut naka South Garo Hills dem ki chispa lengut katwa naka South West Garo Hills wan dem ki khande phaw arngut tekini to ki bru ki wadang em yegni kjut jari district tele de klam wan i hawaro na do stang ni kjut hapo ga Meghalaya Yong i hado ne kasngi ki bru ki wayo yekni kjut waro hi dem ki san phaw wi hajar le phaw san ngut katwa yi ki bru ki wadang em yekni kjut kam wa man katte hapo ga Meghalaya waro ko wi dem ki so hajar sans pa phaw so ngut ya ki bru ki wada chait na da light na gni kjut na do ostang hado ne kasngi dem ki so phaw san hajar sans pa khande phawn rungut katwa yi ki bru ki wada klat wan dem ki pras pa san phaw san ngut tele de m1 na perdi yong i ki wadang kwa ti bnia cho wan na do ostang gni kjut hapo ka Meghalaya kat wan ngut ki wiyo kat wan ngut ki wada chait kat wan ngut ki wada klat ye piu pai de pi waro heni hapo de m ki yu khen jari district te neg Thymme kini don hi ki Khubor Thymme yong kjut covid-19 kwa open snyao chapi e Khubor pi waro snya ba ham yamlin you subscribe your new channel khnang wa yo pten cho pi yo e ki Khubor chi boni pi waro